Hajduk je danas poslao ponudu za Edina Džeku. Točan iznos ne znamo, ali znamo da je ugovor na 2 godine, što znači do 2026. Nije nemoguće zamisliti njega kad vidimo da Perišić igra u Hajduku, ali dolazak njega značila bi renesansa za Hajduk. Hajduk je jučer pobijedio Velež rezultatom 3:0, a 2 pogotka postigao je Livaja. Vraća se u formu, što je dobro. Kalinić i Gattuso rade jako, a očekuje se još puno dobrih stvari, tako da pretplatite se na kanal za još novosti.